Pebet masa sawung hai ba hai bu neba pebet ki wari kau bira bra ekhoi si yam sathi ba ko ki khubam da sang ra bane ba khoi si masidi ki kamai to na ekhoi leithok si ki kamai ni hingat si ki hai ba se this or ekhoi ki hona ga da ba matam mamane ba si ko si da mai to re adi mo to ba mana a si governor se keno da thugai ba da yaw gi bane Kashmir thugai ba da yaw gi bane se Kashmir thugai ba da yaw na man phongdong ni bi se kai gi no Injali bravo. Adu tagadi governor singchina mai do defamatory speech tatra natragana ngasage ko hojik sedition makti leitre ko adubu sedition ga manabada ai irang horo praja ji irang horo hai injin bagi mong da lakum leitro hojik mana do haru budi ge hoji gana gomna governor lakpod nung tharo ne natra si tharo ne nang de Kashmir thugai bada yawgi ne nang Manipur thugai bla nung tharo ne adi ma se prime accused ma oi draba asima khangda braba Kashmir and Manipur their story and the story of Manipur are completely different. Anisi manhan maju sungai oh Kashmiri moi India ke makha da dum laga thane de hongna dum lak pani sigi sigi tongal le khoi Manipur ki history tongal le Manipur je khoi Manipur na kan mo na jaga da bne aduna hoje sigi lu raba tanja si da aduni da sai ko khoi gi ma ki makhuta hoji am leiba hoji sai oda amna bu ding sai khoi Manipur ki MP ni thagat ge ko MP am thagat ge ani ne hoji Lok Sabha da thagali se adu am voice di mang re ojabi mul ga ma ga yeng am tab de ojabi mul de achak mai oi re ma di sida gar ba mo mati on gre moi ge ngang tar ga su yam communal oi ba type to ko khoi a chin gi ke no chief secretary MP u ga ne ko ge budget to nga ne pu ga na so na ga na ojabi mul ga ma ga je punjam ma matam da same party gi mi malak tra bne hoji same political party they belong to MP ani ne have that habi ar tra matam ne aduna hoji nsa haining bom su le ko ojabi mul now ki yam jin ya we ojabi mul ezomi motion ni handak ni ba matam da di ezomi motion ji ni drabok da su sai ge kan je pointed question je hangbi ra ko hoji masi wang lo se adi article 3 je kari dum ta Manipur gi dum ta kai MML lai ru du na have se ma puthon se adi mo article hoji le ba 371C in the present form se masi ka du gi le makata na thamgo do no Manipur da ching tam khai ji kari no have question se masim dang ga ta hu ta ga di ekhoi ko ekhoi Manipur gi makata ba keno da ekhoi gi keno da Manipur se Manipur oina lei ba matam da masi yamna mateng oi ga ne ba maram de keno da ching ai tam mai na khai be sin maram moi na ekhoi gi ko major population simadi ekhoi gi ko yam pikraba ko only 5% 6% of the land masses da ekhoi ju confine to robane ta se ngai ta ka de ekhoi le bhum le roi do na ba ekhoi je maram de keno da tam ba hai bi 10% ne are lokak lai thok re marsi area mayam le re go mengi len mayam le re atopo community di lai tabru se do every community ki khun leina ekhoi ki tampak da si mayam je khaitok ka da ekhoi ki land holding ji kam yam me ge 82% pharang mani khan de aduna si gi poja ekhoi khangbo ma sange ba aduna di masi gu musi yeng ga sai ko petty politics da sai na yam yaning bum yaw ge ba jabi bonai samai to na ina yaw party se masi ke ba yam karan turan tarak ta ga de party je thado ga lakane ha ba madu gi spirit to adu mangoi na ga thabuk se to biyo mandu ke no da jabi mon bha pot ka gi matam da ma gi tongan ba ko sai gi agenda tarahum do da ngodi ko adu ka gi ba bone adu gi agenda do ko bi da na samane to biyo adu ga ta seng na hojik ti yam luba hojik ti ko loinamak ki punging se father ga leminnar ga madu da lam hel mi sing se thidok ga mo gi maran gi matungina dandi pi gi matam da hojik la abane ba madu tanan ba sinsi adu ga sai ko sen to nang di adu na pa na do adu ta ga di sai he wa na wa ko wadi da the wolf and the sheep na to ga sai gi nang sing thak pa gi sing mole da ai di makha da thak pa ne ai di nang na man oro ngane hatu pi bu do adu gi mawong da ko khoi gi sung ma gi yamna reconciliation gi period am lak pa matam si da sai gi ko hanjan na ana ba si ko sai na sum thin dar ga di madu reconciliation gi madu against the port lakane bu ko adu ga seng na hoje ina ongko sa haije ge ande government palaba okay 2020 ga 7 da election to vibe soidre ko February sai da February March soi dawni kari ma hande gi se government pan mangam draba adi nene case PR sang da vibe simadi inability suspension di lebe aroi adu emergency na tra ga di upai leite emergency la ki ta ga di chai kya chak ka dur na ha bu do ko khangbo ngam de du ga to bom na
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯃꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯀꯣ ꯁꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯥꯗ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯅꯕ ꯅꯨꯡꯊꯪ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯍꯜꯂꯦꯕ ꯍꯦ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯅꯨꯡꯊꯪꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯣ ꯅꯣꯏ ꯅꯁꯥ ꯃꯥꯡꯖꯒꯦꯔꯥ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯉꯒ ꯇꯣꯛꯀꯦꯔꯥ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧꯗꯨꯔꯀꯣ ꯑꯁ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯅꯦꯗꯤ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯗ ꯋꯥꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ ꯅꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯩꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥꯅꯣꯝꯃꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯟꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥꯅꯣꯝꯃꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯀꯧꯅꯗꯤ ꯀꯧꯅꯗꯥꯏ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯟꯕꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯞꯇꯤꯃꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯁꯤ MP Bimol Akoizamsina mahakna makhatana phongdokhibada Manipurda thokliba irang asida miyamna kukida loina taishinaduna leibagi mahutta masing yamlaba security force ting leina matau karamna nongmai kapsilaklibano haibasi hangba matau tai haina mahakna makhatana statement se haibiri haijabata roja statement siga mari leina aikoigi Manipurda leiriba security forces singsu atuki matik masing yami haina haijaningi aduga ngahak leitana sumaina haidi aikoigi nakal amaromda amuk amaramda muk blame game gi type da leiribase oza maru oina aduga security forces singi loophole sina kamaina yenge ozagi oiba wakhalda kari thambini manong to bai mai punu bai khurumjari husi ki matang si ekoi si haibum tobum ama khangdre haibdi kaino da yam matik chawo me ni parliament ki su member ni ado hoji lan torokpa chai ahum phajalakada borongone andaki me keno da me da hoi hoji ko koi sita kana gi keno si ko keno si kana gi keno no leibido sita ji kana gi nupi no an haibido adugi mong da naga tumu bur karino manipur gi history chena sibu pa da bra akhoi manipur se he British thadok tuna ningtamna lejeramdagi ko India gi dispensation haiba tare ko masina Manipur ji kamana loksan gadege haina plan tokna loksan gar adugi matung da mo Manipur se fajana thambi bagi mahuta kamana thugai gadege haina plan matang tawraktana ngasi bawta Manipur gi wari bising ji ko akoi gi am samna hai tar gadi ko agi center gi pot mayam ama yaur gi lai habase masi khang da badona adugi damakta neba akoi hojik si lan ho na kotna akoi ning tam tang gedam ne akoi ning dum pom ga leiris masi ga ama te u de gi ko masi ngarang da center yaw le me kai na ga kai chalu gi sine na ga teris gam khang da center gi khut chaw na yawi habasi masi kanam ta ni yelo adu mangal natro makode misang changamba asana phalgi battalion sing Kashmir yogri se hoi si khang na kari no batawri se adu mo cookie ga kanu tawri da bini ga kari ngang bo ka si kari no cookie na tawi haibusu ka hena leiti cookie khulai pa ba narco terrorist na tawi haibasi ne ko ne leis cookie as a whole kanam tan lan hong na den 1961 के ममांग लाको 51 के ममांग लाको कुकीसिंग प्रॉब्लम कैसे लेती है तुम हाई ने हजिक्सु NRC की लापदा इलीगल इमिग्रेंट खंदोको मतमदा सगी मरु ओइना 1961 अदि 1951 सिगी मतुंग लापने बाकी अखोय याम कन्ना हजिक तौनरिस सी मरक सिदैसदा एक पराजी को मकोक्तगी हौबदोंना तौबो म यावरिसे मसिना प्रजा सिंगदा अवाब को ज्ञान तादब मोहेले हजिक बफर जोंगे मतंग यम लांगनरे को पार्लियामेंट उंग हंगबी यादब यम फै RTI बि थारे को RTI गाय दुदि अतोपा मी मिसम हमने का थाबा या पोने मादी पार्लियामेंट लेरिबने डायरेक्ट हंगबा यादब्रा क्वेश्चन तो यादब्रा खाय हायबसे मणिपुर सनरिब लो से करम लो नो इंटरनेशनल गी ना याबा ना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की करम प्रोविजन के मखादा बफर जोन थम्मीबनो हायबसे बसे हंगबा यादब्रा अदिमो मणिपुर कायदबगी मतंगदा हजि होम मिनिस्टर ने करिनदि को मणिपुर काय लोय हरिबा अदो तारगदि प्राइवेट मेंबर बिल लमा पास तौननबा मुक्त तौबा यादब्रो मणिपुर दा
Article 3 se Manipur di sana roi haiduna private member resolution akanoma bill ma khoi kano introduce onu hona ba yain hoi yar pu yar to tongan dom ni ko adi mo hoji Manipur ki kai na ba silai ba Article 371 c je masi kari gi dong ta Manipur ki lok thoi dori no ko constitution ni ka de lok thoi doi no aduga merger agreement ka sana ba provision Manipur ki special provision je kari gi dong ta piroi dori no ha se masi koi khanggadabne hausi ti kai dore hausi ti leba miyam su ko khara khara nimpung ngam hore pena rakta dana matangi se minister ki candidate se ozabi mola tai mana khwai matik chabni ka har ko matam sida sumaina tawbu se masi kitang ko khara thak se khara wanghan ninga adi mo sipai masa hu se laung no dana leiramba aida nan khalle ba hes dan tawri bu mai bu DC da umtang kowraga aspa lego mafam da di moi magistrate am pi ga dawne magistrate ki makha da moi si ek to godawne adi DC da noi se aspa lego mafam ni silai se noi magistrate kana assign to gre ne magistrate kya khalli ne sidai da deploy to riba security se kamai to deploy to no kari instruction lei sona khani gi dong mai ka pham matam da noi kano se swan han da se kari gi no noi na han ga no habi gi instruction lei ba kai na di question je mafum chana hangga di matha sa ba thabak ne ba khumga do me du da to ke suna ta ba sipai sing du ko sum launa le bi du di sipai di ya roi ba khoina commission ta uma tam da sipai la ko da khoi hangi ne ba noi se da la ga hangi ba la sakhi pi ba lai je noi ge officer ga ya ba lor pon tra mani moina ya ba question du moina ya ba pakhum du na tra noi pi ga de je hoi sa du gi wang pi bi ya di mu ji pura za da mani ha ba moi Japan ke lo ya bjan te bo moi di aduna tasek na sagi ko kitang si mo president rule se leiring and di kusini parliament ki power yam saw president rule se lok thok raba khoi government am hek lakhe matam da di kai to ka de ha ba adai di a kanu ne union list ki di ya ni state list da di khoi sok pa ya ro khot pa ya ro na lo en order problem da di mo khoi parliament am ko thing nya ru di ne apang ji khang chon sondar ka ne ba adon hojik leiring ai sida maroina hojik ki kanu tori ba ngasai gi ko khoi gi machi sangga na pui ha du ni da yam hena chawba sangga oi ma ga su ko sai ma gi tinaru du na ma je dum khar di ngau bu khar di wakhal ji thok ta ba jan ngasai gi yam samna ha da khoi na kanu tong ning ba da seng na ha ta ga di ande ki Manipur de gi ra kanu mo gi center gi ra mo gi kanu jo secretary congress ki khan bu do ko kuki masam khale koi mitai mertem ta yawi de zabi molum khan ba kai kai ma de elected chu na te ama khan gi bu bi ko tumai to dana sa gi lek lai so he bising ji som in thok po gum gi to bom yaw edu mang na ne ja bi mol ga sing na ngang gi bu ai moi khoi gi party wa ta ga jo khoina pam da ba thabak to ro ba mong ta da ga de ai party to kani ga na hai ri pu gi state nam lo ri se masi ko irai lai ba wadi na te ba masi adana masi gi sumba pochi le bani na masi ai na sum khanja ba da sai gi ko khoi gi oza su tang ko mayam marak sid bullaga haidiam samna harda MP amde oraga ji ma state politics ta sum song jalaga ngang mudong tawi ko sona kan taw ba aduna adi wakal dun ma or me adu taw da bu center na sigumba Manipur da phattaba role lawi haibisidi khoi gi merger agreement ge khoi khanga la abne anu para nate anu bona pisala ko no da to pamna ana ba mi da SDM lure na nang di kamai tori ba nang di sidi nang di am thun sire ne ha da ga di ko kan na le mo do su ka pa wan da ga ni so khoi society ji wan da gi ne ba ko na society da akhang bana khanga ga su praja mayam si dim thongna ha pi ba ai le ka do wa do no hai bi ba natra ai le ai to ge hai hai bi ba es laina se a yaw ru me hai na khut tha ba gi mong ge po to ma sum to ta ga di ko tum tang de no ai te du ga ta se na hai ta ga di Jaji sini India na Manipur da khut changba ngasi ngarang gi natti ko ai ngasa hajari do ajari gi men adugi mamang de gi bodum tawra abne ai ngasi ka tang hajagi hoi
थागचरी ओजा मणिपुर दा थोखिबा लानसी दा हाइबा तारे ओजा आई खोगी सिजिना किबा खुसु खुलाई सिंग से खोगी पीआर गवर्नमेंट लाकपदगिदी आई खोगी चिंग अमसु तम अनिमक्तगी खुलाई सिंग जो लखतनबा ऑर्डर सु थोखरे करिगुंबा पिखलक्तबा तारगदी एक्शन लखतकनी हाइबसु लेखरबनी अदुबु खोगी पिखल खोई तंपाकी साइट गिदी पिखलक्पगी इंफॉर्मेशन से दुम लेजेबको अदु सर ओजा खोई चिंगी दैदी इंफॉर्मेशन से लेतबा अदु फिबम से दै खोगी लो एंड ऑर्डर खेनबगी फिबम हम हेक लेरिबसे सिगम सु मरी लेना खोगी ओजा बिमोलना फोंदोकपिरिबो वाफम जिगा खोगी सरुक अमा ओइब्रा हाइबा वाफम दनो करी हाइबिनी अदुने ngasa hajirido chawgi inauchandra kumar no hare ko apo mi pustok se tawgreba ayogreba paja paja hangbiyo hojiki to question oina hangbiyo ata parliament koi tampak tiki nomai kya pikhalakre nantra chingde ki kyam pikhalakre lakhibna kya no difference kya oiri pikhalakpa nomai da natraga phaba nomai da lakhidaba nomai kyam yawi si kupna hangba yai hab Harji, once inka kargadi politics of Kanova, he is the representative of the state. Howjik se, howjik ki lairiba stays of the state ki lairiba tampham khongpham jikari no habda. Peace purakpa yana na kharam khadi pure ha purakpa yana na khoi ko elected government je hanjalak na bhona ba matam ne. Center gardi mase government sem da ba yaro habi maung da chathare. Hayang chit mo yauri harba kuki MLA sing do meeting to ne hari $15 man ko goti da sugman namjal la ko matam sida hangi adu ada saman haidi am samna da ko gi te wa ham lebo ko hyang tanani da tumba sen tho bai nam lebo ko tanja chana da sigum sina kari no man purak ningi wa do kari no bai ko da phongdong ningi samana boto kono khomo bo choina tawni don keruma government form taw ta di 2027 da bot soidre अदुगा करिगुंबा इमरजेंसी गुंबा लाउथोकिदना सांगोखरगदी खंगद्रे खो सिमा अदि अतोपा मना सिगी सिगी पोचिदा हजिक सिमा जंगुको बोतकन घुमे कैंडिडेट हमकुन पुथुय कांग्रेस कैंडिडेट अफबा हाकदबनी नत्रगदी यारोय काय सि तौजसिनो सु कायदे सि माया पामबनी अदि मतम लायबनीदा हजिकदी लाइरिबा लोइनमक्से मेन स्ट्रीम ते संगो को अदुगा अदु तरो मतंगदा हजिक कनोदा सुप्रीम कोर्ट केस मैम लेरी कमीशन मैम लेरी अदुगी कनानो करीनो हाबदुमा लाखिनी आईडीपी सिंग मोय मार्च हंजलनगनी हायरमगा होजि हंजलक्तबगी होजि इरांग जाम कोन थुई सिगे मतम सिदा मान ngangibo poto करीनो हाबनीदा अदुन लोइनमक खंगगा लाबनी होजि सि तसेन हाइतागदि एखोइजे पेबेट मसा सावबुंग हाइबा हाबदुनेबा पेबेट की वारी काउबिरबरा एखोइजि याम साथीबा को कि खुबाम द संग्रहबने बखोइसे मसिदिगे कमाय तोना एखोइ लेथोक्सिगे कमायने हिंगसिगे हाइबसे दिस और एखोइगी होनगदब मतम ममने बसिद को सिदा मा तोरे अदि मोतो बमना सिगी गवर्नर से केनो द थुगाबद यावगिबनी काश्मीर थुगाबद यावगिबनी से काश्मीर थुगाबद याव मान फोंगोंनि बिसे कैगिनो इंजलि ब्राब अदि तागदि गवर्नर सिंगसिना माइ दो डिफेमेंटरी स्पीच ताद्रा नत्रगना ngsaige khoi hojik sedition makti leitre ko adubu sedition ga manabada ai irang horo praja ji irang horo hain injin bagi mong da lakum leitro hojik mana do haru budigi hoji gana gomna governor lakpada nung tharo ne natra si tharo ne nang de kashmir thugai bada yaugi ne nang manipur thugai ba lain nung tharo ne adi ma se prime accused ma oidra ba asima khangdabra ba Kashmir and Manipur gadi am khene their story and the story of Manipur are completely different ani se manhan ma ju sunga yaro ko Kashmir ri moi India ge makha da dum laga thaine de hongna dum lakpani sigi sigi tongal le khoi Manipur gi history tongal le Manipur je khoi Manipur kan na mohna jaga da bune aduna hoje sigi luraba tanja sida aduni da sai ko khoi gi ma कि मखुत हजिक आम लेबा हजिक sai oza amana budi ngasai khoi Manipur digi MP ani thagat ge ko MP ama thagat ge ani ne hojik Lok Sabha da thagalise we adu ama voice di mangre oza bi mulga maga yenga matam de oza bi mulde achak mai oire madi sida garba momati on gre moi ge ngang tar ga chu yam communal loiba type to ko khoi a ching gi ke no chief secretary MP u ga ne ko ge budget tonga ne piu ga na sona ga na Ozabi molga maagse punjan matam da same party ki mi malak trabne bojik same political party they belong to MP
ani ne habda habi yarak tro matam ne aduna hoji ngsa ai haining bom su lebo ko zabi mol nauki yam pajin yawi zabi mol ezome motion ni hanak ni ba matam dadi ezome motion ji ni drabok de su sai ge kan je pointed question je hangbi ra ko hoji masi wang la huk se adigi article 3 je kari gidum ta manipur da manipur gidum ta kai mml lai du na ha se ma puthon se adigi mo article hoji le ba 371c in the present form se masi ka du gi le makhata na thangwe do no manipur da ching tam khai ji kari no ha ba question se masim dang ga ta hu ta ga di akhoi ko akhoi manipur gi makhata ba keno da ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯤꯡ ꯇꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ only 5% 6% of the land masses da ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯕꯅꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯩꯐꯝ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ 10% ne ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯂꯩꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯔꯁꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯂꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯗ every community ki khun leina akhoi ki tampakta si mayam je khaitok ka da akhoi ki land holding ji kyam yam ge ai 2% pharang mani khande aduna si gi poje akhoi khangwa musange ba aduna di masi gu musi yenga ga masai ko petty politics na ba masai na yam yaning bum yaw ge ba jabi bonai samai to na ina yaw party se masi ke ba yam karan turan tarak ta ga ai party je thado ga lakane ha ba to madu gi spirit to adu mangoi na ga thabuk se to biyo man ke no da jabi mon bhag ko ta gi matam da ma gi tongan ba ko sai gi agenda tar hom don da on di ko adu ka gi ba bone adu gi agenda do ko bi da na samana to biu adu ga ta seng na hojik ti am lu ba hojik ti ko loina mak se loina mak ki pungning se father ga le min na ga madu da lam hel ba mi sing se thidok ga mo gi maran gi matung ina dandi pi gi matam da hojik la abane ba madu ta na ba sin si adu ga sai ko sin to nang di adu na pa na do hadu ta gadi sai ge hengwa na hawai koi wadi da the wolf and the sheep na tawga sai ge nang sing thak padi sing mole da ai makha da thak pa ne ai nang na ma na orom khane hatu pi bu do adu gi mawong da ko khoi gi sung ma gi yam na reconciliation gi period am lak ma tam si da sai ge ko hanjan ana ba si ko sai na sum thin dar gadi adu reconciliation gi madu against the port lak khane bu ko adu ga seng na hoje ina ungko sai je ge and the government palaba okay 2020 ga 7 da election to web soidre ko February saida February March soidawni kari mahane ki se government pan mangam draba adi in any case PR sangda bai simadi inhibit suspension di lebia ro adu emergency na tra gadi upai leite emergency laki ta gadi chai kya chak kadur na habdo ko khangbo ngamde adu atopam na akhoi ko mina akhoi Manipur chi thuai roi hiring ende ko si kai ba loi grabani na sidi kana haibse masi phatab le aduna ada thugaina na ba nungthang pai mi du da thona le le he kana ro som ne ya ro ha grabani khudu nei nungthang da thado nei na sa mangje gera ha ge do ne ba nei na punchi ma ga to kera ha ge do ko asi so idna adu ne adu gi am sab na ha da governor ga kanu ga do moi Kashmir thugai ba yar mane de ka ma governor da wanu mo ha ba saman ne ba nei Manipur thugai ni de si wanu mo khutin ba saman ne ba asi Kashmir bas asobong thugai la khrabni asi da wanu muso asi kongni di kongna dai mo hon injal so haina khut thin ga mane ko aduna madu akhoi togumsi adu mak tawng ne ba thajade adu togumsi adu akhoi da optimistic oi bagi podam so akhoi leisi mandi kaino da India na akhoi loksun gi ba matam da tasing no ma gi di ko mokhoi gi manung da mi khran ni thugai ni ngam ba ya adu India as a whole Manipur se hek da singup san thugai ge habi gi wakal di India as a whole de le mo ne khanjai ai masi na haje hoi thagachri ozana phungdok pi badai khoi hauze uziki crisis is only BJP na ohan bani haiba wafam aduga center government na lagliba tang tara mari sida oza ai khoi gi Manipur gi MLA sing se center da kauri boza asigi se kauri basiga mari leina na so khoi mamang da speaker Satyabraja na hai ki badai khoi gi lagliba 14 February sigi hek mamang da sarkar sungsoi shoi da na sem gani haina phungdok ki ba wafam duga so mari leina na khoi gi sarkar si taseng namak semak pa gi phibam du ubi bro za kari wafam thabi ding sing sa ji do hoi sarkar seme amma ngi ke no sarkar sebe ya da na to yam lai ri koi panai sa ban ko BJP de pangdai tai sambo ni BJP is solely responsible hai ta ga di ko adu di mami tang ba mana pang ba ko maron thok to mi na ha ge
masigi po ay kamde maramdi masigi po se omok pa yam kuire ang sa 1949 dagi haugra bane si ta na usel po se matam manda nagagi problem ai ba kanda ai khoi kana gi mateng logi makharon da chala khoi petrol lori natro ai jol dagi lori natro si ji yadram natro si kana na selam bano maru kana na hulam bano kambu di sri lok thoga imbal beli question le mi si kana akhoi man pandu kum le ti kari gi lok thok ta gi negotiation ama tarom ba yadro sidi sibok di yabe sidi akhoi beli de single ni ha bi yadro adu kana de ba hojiki matam sida tawro ko hojiki reconciliation matam ni madu haiba phatte chima adu government gi de jai jai ji government thugai raga election to bi na law bi singdo adu na so government formation da mateng pang bi pangon thoi maram di kaino da sema ju 27 ji soidre election ai sai do sen raga di kam kanda government sema ka de ya gyan ta the maram di kaino de once emergency law gi ta di chai amma da na ga di loi bangam moi chai ani hum chala di amma so mangna rakani bu ko aduna atoba tasena haida ga di hojik sai ji ko ojoi gi wai haidi di awa mayam la ga ji manipur awa ba piri ji kaina awa la na tro hojik se ati ta ga di manipur mayam je tension na ba kari kai ge ekhone di ai hanjan ja hai ko manipur ni ko mocha sing je kano lingjen mana de aduna mar moi dana kano british ang khini awa chang khini ai ado awa tam to kuma tam di lo na mukcha mana tam to mi ne ado ji awa tam to kuma tam da khumi am chak man da mu thok to bra aduna di moi sing ji ko ta sing na ta di moi si di ko oza bi mol ge wa hai da hai ta ga di moi di ko ta tham jing ge bi ya ro political leader ngak ten ko hoi oza bi mol hai ja apho mi pu tok sai bne ba wa ha na ge kang dang je tham nang ge hai bne ba wa adu su oza bi mol jam lu bo po dam ne ba ho je ma ho ji ta sing na hai ta ga di ma na go je candidate ke puthuruk ta ji bu Congress ki niti ki di am tin wang den nadra ade aduna ne mo jabi mol chu mukhalai je koina ne aram to ro de de party ko kana hairi ji ta sengna step am longna ra bane ba ko aduna sigi pochi lakpani na ji go men soidana sem bai je jai je sem da bedi khangre seme 27 the election semdre 27 ki election men ta de aduna di hoji go men sem na ba tor ko matam sida thugai na ba sung to bi ganu Raja su wani, noi su wani, kari be missing se, matang kabada, people adum surkani. Hoji, government nama pan kita agadi, kari keno kara torpaya, adu kemba government ji supan pan kita agadi, hoji ki kari be dispensation mayam se, masih matang damu halakadra na traga halu idra habise. Mapum rang kamunate, Manipur kari ore degi su kamunate. Mandi keno da hoji mayam na pam dana, piar tamu, haru kesu, piar ki apa boleh ke supat apa mayam tu lek pani na akan se elected government nama moi di popular de hajar ko elected government nama tham phai hadana lai se adu gi wa ne ko aduna masi gi potsi leibani na ko yam hai singna khong thang mutai adu amma gi su kai na na ko ti mai matham moi da am samna ha gi handa gi su to mo thum foreigner to yaholo ha gro ni ne sai ha ta gi adu hoji moi foreigner ka kai jam ta yaur de ne basi khang na ba po ngak te ne basi sum ma pa de pu thok den sum khatna dana khonna dana tau ta ga di ani su yasen na rakhi dro koi ko te yang na ba purok pa je khara wari sa na ni yam he na mari na to ta he nga ko ne to ko no to si kana de ne khatna ga no ya thong asan na ko na mai them no ngak te ne ba hoi ya na ba hai basi ai na ngam me har ga na ba ya di bo da ma ta tham ga kar ma formula da to de ge to do ni adu ta sing na hai ta ga di khoi gi sai khoi gi ngau na so ha gi ba Chosanpur ki khun mai tha ge du gi adu gi teksak kanam pu dein pesa kanam pu to dein hoji moi ne di yum cha ba dong ta pesa pi ne ya roi ne du mi garor ko da changi bi yum mai tha to ga no moi lupa la kya pi dein adu ta ga de du gi stage la kum da ma si go men cha ga dra mana mo mong da cha ga dra pot khar lai ri ba yam kup thar pa gi pot am khik lai ri ma si am phing na to bu ya ba pot na te bu ko adu ba hoji te ong chi ba da lamben da sorok to thok dan taw ri se ta seng hai ta ga di ma se khoi gi pr government gi mai ge de gi su kari mo khara tap thaba khara lai bi ne mayam da moina mayam ki confidence moina low da bi ne asi su moi lobum theba do ta seng na de akhoi na su saw ba de man de do da pr government da lai sing si de moi di bureaucrat ngak te ni bureaucrat ka politician ka khena bom le politician je pesa cha gera pesa chang ka gera ka roira praja gi ne moi magi elector gi no te mo da bo thada ba mi sing gi dong de moi thabak to ne
ꯃꯊꯪ ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯊꯪꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯐꯪꯉꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯇꯥꯡ 35 ꯀꯔꯤ ꯀꯥ ꯂꯩꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯂꯝ ꯄꯪꯍꯦꯟ ꯍꯦꯟ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯅꯍꯥꯟ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯖꯔꯃꯟ ꯔꯣꯗꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯆꯠꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯊꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯇꯨ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯅꯦꯁꯟꯁꯇ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯝ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯒꯗꯤ ꯈꯨꯄꯥꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯁꯨ ꯊꯥꯔꯛꯈꯤꯅꯤꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯂꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯤꯌꯥꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯨꯃꯥꯔ ꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯈꯔ ꯆꯩꯅꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯥꯜꯂꯣꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇꯨ ꯌꯥꯎꯔꯨꯗꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯅꯔꯒ ꯄꯉꯥꯡ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯏꯁꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯅꯣꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤ나 ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯛꯅꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯤ ꯄꯨꯊꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯄꯨꯊꯔꯒꯁꯨ ꯄꯨꯊꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯍꯟꯒꯨꯝꯁꯤ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄꯅ ꯍꯦꯟꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯅ ꯄꯨꯟꯒꯗꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯒꯨꯝꯕꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯕꯥꯁꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯨꯕꯗꯨꯗꯤ ꯈꯠꯅꯕ ꯏꯟꯖꯤꯟꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ